Yes, ibihe byiza rero abakunzi b'Intare official, muraho murakomeye, mugire impagarike n'ubugingo, mugire imana n'amafaranga nkuko mpora mbibifuriza. Ubwo naje nka Clever Bemba, intare mu ntare, intare bakunda, ndaje rero kugira ngo mbagezeho amakuru uko byitwaye. Intare za Saramwe zakomeje kwigarura ibindi bice bigiye bitandukanye, ahangana ni muri teritwari ya Masisi, mu turere tugiye dutandukanye. Ndaza kubabwira ni ibice byafashwe, ndetse Wazalendo barongera barakubitwa, barashwanyaguzwa, bagirirwa nabi, ku buryo navuga ko intare za Sarambwe zakoze agashya kadasanzwe. Ndaje kugira ngo nyabagezeho n'andi, ndetse mbabwira muri teritwari ya Shabunda aho intare za Sarambwe zikomeze kwa advancinga. Kiriya gice turaza kugisesengura tunakivugeho, abantu bacyumve kandi bakimenye. Kiriya gice cya Shabunda, teritwari ya Shabunda iri mu materitwari manini abarizwa muri provinsi ya Sud Kivu, ariko ikaba teritwari idatuwe. Nkuko muzi, teritwari ya Warikare ifite ibirometero kare hafi 22,000, irangana na teritwari ya Shabunda nayo ifite ibirometero kare 22,000, biri hafi kungana n'u Rwanda. Ni teritwari zidatuwe, ni teritwari zitagira ibikorwa remezo, zitagira imihanda. Malgré wenda twavuga ko bagiye bafite ubuntu bw'ubu aerodrome, kuko Shabunda bafite ikibuga cy'indege cya Shabunda, Warikare bafite ikibuga cy'indege cya Kigoma, bakongera piste d'atterrissage iri hariya za Pinga. Ubona yuko na Shabunda naho ubwo bukorwa buhari, ariko ku bijyanye n'imihanda, amavuriro, amashuri n'ibindi ubona ko ari bike, kandi ari teritwari zikize ku bijyanye n'amabuye y'agaciro. Turaza rero ibi byose tubirebere hamwe, bakunzi b'Intare official. Imana ibaha umugisha. Ntabwo ndibuze kugaruka ku bibera hariya za Kazinga, ntabwo ndibuze kubigarukaho, ahubwo icyo nzi nuko ngomba kwibanda cyane ahabera imirwano, ndetse nza no kubasobanura uburyo bwayo. Perezida Ndayishimiye byamenyekanye ko aheruka gusimbuka urupfu, nabyo turaza tubivugeho. Ibi bya Ndayishimiye kuba yamaze gusimbuka urupfu, use turavuga ngo yaragiye kwitaba Imana, yaragiye gupfa, ariko ararusimbuka. Turaza nabyo tubirebere hamwe. Yaragiye kwicwa na bande, yaragiye kwicwa n'iki? Ibi byose turaza tubivugire, bibabwire uburyo byitwaye. Ariko mbere ya byose, reka manze najya kuri no nkuru y'imirwano yongeye kubura hagati ya FRDC, Alliance Fleuve Congo 23, mu bice byo muri teritwari ya Masisi. Aha, ino ni imirwano yatangiye, inamaze iminsi, kuko bakomeje kujya bishotozwa, ariko intare za Saramwe zikabasubizayo, ubundi zikabavusha imyuna. Ariko kuri ino tariki n'ubundi bongeye kugaruka. Ni imirwano ikazongeye kwaduka mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Ni mu gitondo kuri uyu wa kabiri, uno munsi, aha, tariki 18 z'ukwezi kwa 11, 2025, mu bice bitandukanye byo muri groupement ya Nyamaboko ya kabiri muri teritwari ya Masisi, intara ya Kivu y'Amajyaruguru, hagati y'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo 23 n'ingabo za FARDC zifatanyije na ya mitwe y'ububandi izwi nka Wazalendo. Nk'uko byemezwa n'amakuru aturuka ahabereye imirwano yatangiye mu masaha ya saa 11 za mu gitondo mu duce twa Nyamashwa, Kasheke na Bitumna. Abatangabuhamya bavuze ko Alliance Fleuve Congo 23 yaturutse mu gace ka Kazinga icyakirana na FRDC muri ya bice byavuzwe haruguru. Nuko ngo 23 ikimana gufata kiriya gice cyari ahantu bita kuri regima ya FRDC yabaga hari Kazinga, hari ikicaro gikuru. Nuko ngo ibice bikikije hariya 23 yakoze ibishoboka byose kugira ngo yirukanemo izo mburamumaro, izo mburamukoro, izo mburamukoro 23 izirukanamo uvuye hariya za Kazinga. Ikacimire abari hariya za Kazinga ni benshi,
hari inshuti zacu, hari abiripotinze n'ubundi bagiye bava muri za wazalendo bakazarira muri M23, anaribo bari mu ma operation n'ubundi ari za Kazinga, ubona ko harimo force ndetse na local defense jewe na Colonel Badacoka nabo barimo hariya, ndetse n'abandi bigiye biripotinga bitwa Bahakiza n'abandi bose bahuriye muri ya mirwano yo kwirukana izo inyeshyamba za FARDC. Hirya no hino muri utwo duce humvikanye urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje, ibintu byatumye abaturage bahungabana no guhunga bava mu byabo. Umwuka w'ubwoba wagaragaye cyane mu duce twa Humura n'ahandi hafi aho abaturage batekereza ko bashobora gukurikiraho kwigarurirwa kutundi duce cyangwa ibindi byago nk'uko wazalendo batesa abasivile iyo batsinzwe. Donc reka benda mbibasobanuriye hano, iyo wazalendo batsinzwe bica abaturage. Iyo wazalendo babonye ko urugamba rubayobeye batangira kwiroha mu baturage, bagakora icyo bita pillage, bagatangira kwiba amahene, kwiba za matera, gutwara amasafuriya, gutwara ingutiya z'abagore, gutwara utuntu tuye dutandukanye. Ubona yuko iyo batsinzwe rwose bibasira abaturage ndetse bagatangira no gutwika amazu y'abaturage. Aha rero M23 abibonera hafi baravuga ko ifite imbaraga yuko ishobora kuza kwinjira no mu bindi bice bigiye bitandukanye bya hariya. Ikintu byose mukitegure mwumve yuko M23 ishobora kwinjira mu bindi bice. Ikigaragara cyane nuko imbaraga za ziri hariya za Kazinga, M23 yazanye imbaraga nazo zidasanzwe, ku buryo yazanye n'ibikoresho bya bindi bita anti-drone, ku buryo nta drone ishobora kuba yaza kurasa hariya. M23 yamaze kubitegura mu buryo bwujuje ibyangombwa. Iyi mirwano ibaye mu gihe hashize iminsi 2 gusa Alliance Fleuve Congo ihanganiye na wazalendo mu gace ka Bitoyi. Byumva ibyanarangiye ako gace uyu mutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 ukigaruriye. Ubuce bwinshi M23 irimaze kubwigarurira. Kugeza ubu umubare nyawo uratangazwa ku bapfuye cyangwa abakomeretse muri ibi bitero, kandi inzego za gisirikare za Congo ntiziragera icyo zitangaza ku mugaragaro ku bijyanye n'ibi bikorwa bishingiye ku ntambara. Ikintu kigaragara nuko ndaza kubabwira bira izo mfite, ndaza kubahereza bira yo mfite kuri no mirwano yabaye. Abarenga 23 nibo baje kuboneka muri FARDC na wazalendo babashije kugwa muri biriya bice. Imirambo yabo yabashije kuboneka irenga 23. Numare nari mfite kuva mu masaa 7 za kumanywa, aho ubuce M23 yanimaze gufata habonetsemo imirambo ya wazalendo na FARDC 23. Ikindi haje kuboneka icyo bita ibipoyi cyangwa ingobyi zari zihetswe, bari bahetse, ntago bazi niba ari abakomeretse cyangwa niba ari imirambo y'abapfuye. Amakuru avuga ko bamwe mu ofisiye ba FARDC bari muri iriya regiment bari baje muri biriya bice n'ubundi kurwana, babashije kuraswa, bamwe barakomereka abandi baranapfa. Ari nabo ngo bigaragara ko ari iyo mirambo n'ubundi yajyanwaga iri aho ngaho ku bipoyi. Uri kumva ko ibintu ntago byababereye byiza nk'uko bo babitekerezaga, ahubwo ibintu byababereye bibi rwose. Reka nongere mbabwire ko ibintu byababereye bibi, uko babikekaga ntabwo ariko byabashije kugenda. Ahangaha se ino nkuru kanze nareba n'ino nkuru, ibyo muri za Kazinga n'ubundi abona ko intare za Saramwe zikomeje kwa divasinga zerekera mu bindi bice. Reka twigira muri Shabunda ubu ngubu, reka twiyerekerere muri Shabunda naho tugomba kuvuga noneho tunerekane uburyo bwa Shabunda. Murabizi ko intare za Saramwe zamaze gufata
igice kinini cyari ntabwo ari igice kinini kuko Shabunda ni nini, ariko intare za Sarambwe nakomeje mbibabwira nkababwira ati M23 iri muri Mwenga. Hari ahantu harimo amashyamba kuko wenda nk'ahantu hari intare za Sarambwe kugira zari ziri imbere, ziri muri advance, zari ziri hafi y'urugezi ruri hariya wambuka werekera muri Shabunda. Uwo mugezi intare za Sarambwe zamaze kuwambuka kuko abasirikare ba FARDC bari baraho hafi bakubise ikiboko n'ubundi begera imbere barakomeza. Intare za Sarambwe rero muri bwa buryo bwazo ziragenda ziracengera, zimaze gucengera zirinjira zikora imirwano itaroroshye amaze iminsi hafi 2 hariho bita mayimingi. Zimaze kuhagera zarakubise zishwanyaguza FDNB, zishwanyaguza hari FDLR, reka amabwiza ukuri kuko iriya or cyangwa zahabu icukurwa hariya biriya birombwe byari bifitwe n'abarundi cyane, bifitwe na FDLR kuko ugiye nk'ahantu bita za Kamituga wasangagayo FDLR cyane. Murareba hano hantu bitaga Zanzibira, hitwa Nzibira sorry, niko hanitwa n'ubundi harimo FDLR nyinshi cyane ku buryo byaje kugira n'igihe M23 ihagarika kubijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, hejuru y'uko FDLR zazaga kuba zanatwikira n'abantu mu mazu. Ibyo ngibyo M23 irabihagarika kubera biriya bitero by'ubwiyahuzi bwa FDLR. Muri cyace cya Shabunda rero nacyo ni igice cyari kirimo FDLR nyinshi, zimwe zari zarabitse n'amabunda, abandi nibo bacukoraga mu by'agaciro, ariko baza kubona power mu gihe abarundi bari bamaze kugera muri biriya bice kuko n'amabuye zahabu bacukoraga hariya bayicishaga bayambutsaga bakayicisha Bujumbura, ubundi bakajya gushaka amasoko. Ibyo rero byaje kubakora mu nkokora cyane M23 kimara kwinjira hariya, kuko kugeza amagingo aya ku makuru ufite, amakuru y'umwimerere nuko intare za Sarambwe zikomeje kwa advancinga ziri kujagajaga hariya muri Shabunda, abandi nabo bakomeza guhunga bagenda berekera muri Maniema. Kumva ko nabo bafite ikibazo navuga kibakomereye kuko ntabwo bari guhagarara ngo bahangane n'intare za Sarambwe, ahubwo icyo bari gukora ni ukwiruka. Ibyo rero nibyo byaje gutanga icyo navuga ngo ni igisubizo kuri M23. Buriya Shabunda ni territoire iri mu materitware manini, donc niyo territoire nini iri muri Sud Kivu, kuko muri Nord Kivu territoire nini ni territoire ya Warikare, hakaza gakurikiraho territoire ya Rubero ifite hafi 18 km kare Rubero, mu gihe territoire ya Shabunda ifite mu birometero kare bigera no mu 22,000. urukumva ko byenda gusatira u Rwanda rufite ibirometero kare 26,000 aho ngaho. Ukumva ko u Rwanda rugiye kungana Shabunda ni no ku Rwanda ho gake, Warikare ni no ku Rwanda ho gake. Ukumva ko territoire ingana n'igihugu gifite ubwigenge. Aha rero bikavuga ko FARDC bari bazanye imbaraga ndetse bazana n'abacashiro byo muri bari abo muri Blackwater, bagombaga kuza gufatanya nabo, ariko intare za Sarambwe zibashwitagurira Nzibira, zirabakomezanya. uri kumva aho zibagejeje n'ahantu kure. Ubu rero mwitegeko intare za Sarambwe no mu bindi bice bigiye bitandukanye bya hariya muri Shabunda bishobora kuza gufatwa. Kanze kuri no nkuru ndi kubona hariya za Mwiso, hafi ya za Mwiso ibihavugwa hariya hafi ya za Mwiso. Amakuru aturuka hariya hafi ya za Mwiso nuko intare za Sarambwe n'ubundi zongeye gushwitagura no gushwanyaguza ubundi bubazalendo bwari bushatse kuza n'ubundi guhungabanya umutekano w'abaturage, ariko intare za Sarambwe baza kubimenya mbere. Hari mu gice kiri hakurya muri Bwito no mu gice kiri muri ariya malokalite n'ubundi ari hafi ya za Mwiso,
ariko intare za Sarambwe amakuru ziyamenya mbere, zibatanga ntacyo bari bakora, nta n'icyo bari bageraho. Ni amakuru ava no mu binyamakuru hano bya Actualité CD, Masisi TV, ni ibinyamakuru bya leta, ubona ko nabyo byagiye bibitangaza bivuga yuko intare za Sarambwe zasubije inyuma ibitero byose byari byateguwe binagabwa na za Wazalendo bafatanyije na FARDC na FDLR. Nukumva ko intare za Sarambwe rwose zagerageje kubasubiza inyuma. Bakunzi b'Intare Official rero, reka tubashakire amakuru n'ubundi kugira ngo